এই নেক্সট অহা জেনারেশ্যনৰ কাৰণে এটা ভাল কাম আপোনালোকে কৰি যাব আজি মূলত মহতলোকে আহ্বান দङ सोलिबाय थागोन बे प्रग्रामफोरनि फारसे जथायनाया सोलिबाय थागोन MLA মহোদয় তেখেতক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আছে আমাৰ সুখদেৱ সিং ডাঙৰীয়া কমাণ্ডাৰ অফিচাৰ SSB অফিচাৰ তেখেতক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ মানুহবিলাকক আৰু সকলক এটা মেইন ষ্ট্ৰীম লাইনত আহিবৰ কাৰণে তেখেতে চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ এটা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টিম লগতে আমি गांसे आर'नाइजों गोनां जायो बुंनाय खामानिया बेनि नेक्स्टआव मिसिन लानानै फैग्रा बिथांमोनखौ खावलायदों मिसिन लानानै फैग्रा बिथांमोनाबो गाव गावनि मिसिनखौ जाहाथे लानानै आवगायबोयो অলপমান পানীটো লৈ যা পাথৰটো পেলাই দিব পাৰে এতিয়া পাথৰটো অলপ মানে গ্ৰহণ কৰাটো লাইন লাইন ফ্ৰী স্পেচিয়েলি একচুৱেলি চিফ ছাৰক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যেনেকৈ আমাৰ চিকাৰী ভাইসকলক উৎখাতৰ ভাইসকলক আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ মাজেৰে আনিব পাৰিছোঁ অলৰেডি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিবলৈ ইনকছ হোৱা মানুহসকলৰ গাঁৱে গাঁৱে একে ভিতৰৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই মই ঘূৰি গৈ তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ একেবাৰে পজিটিভ 90% অলৰেডি আমাৰ ইম্প্ৰুভ হৈছে বাকী কিছুমান টেকনিকেল মেটাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক মই আজি ক'ব অলপ অসুবিধা হ'ব কিন্তু আমি যে ইনক্ৰছ ফৰেষ্ট এৰিয়াখিনি যিখিনি ডিফৰেষ্টেটেড হৈ আছে সেইখিনি যে এফৰেষ্টেড কৰিব পাৰিম এইটো 100% মানে চিয়'ৰ হৈ আছে মানে পজিটিভলি ৰাইজে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে চৰকাৰী মাটি বেদখলে হওক বা বনাঞ্চলৰে হওক আমাৰ বিকেডিত কেতিয়া আৰম্ভ আপুনি যিটো চাওক আমি পজিটিভলিহে লৈছোঁ
জৰ জবস্তি মানুহক ইভেকশ্যন কৰিলে ৰাখিম ক'ত ৰাইজে উপজাচিকে ওলাই আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ মাত্ৰ এটাই কথা ক'লোঁ মই আপোনাৰ সংস্থাপনটো আমি আগতে চিন্তা কৰিছোঁ সংস্থাপন দিয়াৰ চিন্তা কৰাৰ আগতে যদি আমি মানুহক ইভেকশ্যন কৰোঁ আপোনাৰ গাত মোৰ গাত মাৰি লোৱাৰ নিচিনা হৈ যাব গতিকে আমি পজিটিভলি লৈছোঁ আৰু আমাৰ 80-90% ইম্প্ৰুভ হৈ আছে আগবাঢ়ি আছে আপোনালোকে কেইদিনমান আৰু বাচক আপোনালোকে কল্পনা কৰা নাছিল চাগে এনেকৈ 800জনমান মানুহ প্ৰচাৰ আৰু কাটাৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰিব বুলি তেনেকৈ আমাৰ আৰু বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লাখ লাখ মানুহ ইনক্ৰছ হোৱাসকল আজি ওলাই আহিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে এইটো সমাজৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ তেওঁলোকক আপোনালোকে 50,000 এককালীন সাহায্য আৰ্থিক সাহায্য দিব বিচাৰিছে হয় মই বহুত তেনেকুৱা চৰণ চেকেণ্ডত মই কথা পাতিছোঁ যে তেওঁলোকৰ আচলতে কৰ্মসংস্থানৰ অভাৱ জীৱিক পৰিয়াল নিৰ্বাহ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বনাঞ্চলৰ কাঠ কটা বা বন্য জীৱ জন্তুৰ হত্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা তেওঁলোকক সময়ে বাধ্য কৰাইছিল আজি আকৌ সময়ে বাধ্য কৰাইছে তেওঁলোকক মূল সুঁতিলৈ আহিবলৈ আৰু এইটো সোণালী সুযোগ তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এই সুযোগটো আমি সকলোকে দিব বিচাৰিছোঁ এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য PM ৰঞ্জিত বাসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ ইয়াতে নিজৰ ইনিচিয়েটিভত more than 800 poachers and woodcutters. Poacher and woodcutter দুটা কেটেগৰী মিলাই পেলাই more than 800 মানুহ ইয়াত আহিছে আজি আৰু বাকী অঞ্চলত এনেকুৱা আগবঢ়ি আহিব ইয়াতে যথেষ্ট আপুনি দেখিছে প্ৰায় 254 তো हथियार দিছে তাৰ ওপৰত চাইকেল মটৰচাইকেল ঠেলা মেচিনছ আৰু বিভিন্ন ধাৰণা जो আছে আপুনি হৰ্ণবিলাক দেখিছে হগ ডিয়াৰ আছে আপোনাৰ বাৰ্কিং ডিয়াৰৰ আছে और बाकी जिमान डियर और 3-4टा वेराइटी बीटीडी अंचलत आसे किसुमान हॉर्न दिसे याते किसुमान आरु वस्तु दिसे तो इटू वेलकम साइन होय बीटीआर कारणे और जीव जंतु और गोस काटा यदि वनांचलत बंद हो जाए तो इटू मानव जाति कारणे खूब उपकृत होबो इटू और मो आशा राखिছোঁ कि बाकी मानु जो एनेका कामत जो आगत भूल भ्रांतित परि गल और गोस काटा बा जीव जंतु मारा आरम्भ करिছে এতিয়া তেওঁলোকৰ এইটো ৰাস্তা এৰি পেলাই আৰু বনাঞ্চলত সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব সংস্থাপনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আপুনি নিশ্চয় শুনিছে कि আমাৰ BTR और चीफ प्रमोद बोरो डांगरिया सबोर कारणे मुख्यमंत्री निर्देश मते सबोर कारणे संस्थापन कारणे 50-50 हजार टकार घोषणा करिছে और इतिमध्ये बहुत मोर जाना मते चेक रेडी हो गल তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰা হ'ব এইটো और बाकी मानु जो आइब संस्थापन कारणे मुख्यमंत्री महोदय सदाय कोई थाके कि जो बेया रास्ता एरी पले यदि भाल काम कारणे आई जाए तो संस्थापन कोनी समस्या ना हो जिमान संस्थापन और काम साबो लगे सरकार निश्चय साबो जों दा सरकारा मा आसा खालामनानै लेंहरदों जों सरकारनि आयेनखौ मानिनानै जों फैदों सरकारा अनसुंथाइ जासिनाय हिसाबै दा माबादि अनसुंथाइ मोनगोन मोना जों आसा खालामनानै फैबाय सरकारनि सायाव बे सरकारा जातिखौ नोजोर होनानै जाति अनेक जातिखौ जनगोष्ठीखौ नोजोर होनानै सरकारा जुदि जोंखौ आह्वान खालामबायब्ला जों आसा खालामनानै जों फैबाय सरकारा जोंनो मा अनसुंथाइ होयो जोंनि गथ' गथाय फरियालफोरखौ फोथांनो थाखाय दा बेखौहाय जोङो आसा खालामनानै फैबाय दा बेखौनो जोङो आसा खालामनानै थायो आङो सिखारि खालामोमोन दा आङो 1995 सननिफ्राय आं बेबायदिनो सिखारि खालामोमोन सम सम आरो गायनाय बोथोराव आं गायोमोन आरो गायनाय सिजोना जोबोब्ला आङो बेबायदिनो सिखारियाव हाबफिनबाय आरो माइ हानाय बोथोर सफैब्ला जों माइ हाबाय बेनिफ्राय माइ हानाय बोथोरा जोबोब्ला जों सिखारियाव थांफिनबाय बेजोंनो जों परिबार फोथाङो दा बेनो आरो दा जोङो बेजोंनो माबा मोनसे बेबसाय खालामनानै जानो आसा दङ सरकारा जुदि अनोब्ला दा रायजो राजाफोरनो बेनो जाहैबाय जिब जुनाराबो सान्थियै थांनानै थासिगोन आरो जोंबो सान्थियै मोनजासिगोन सरकारनि अननायाव दा बेखौ जोङो आसा खालामनानै दङ आरो सरकारनिसिम माबाफोर बुंनो गोसो जागोन नामा दिनैनि दिनाव सरकारनिसिमाव माबाफोर बुंनांगौआ बेनो जे जेरैबायदि सरकारा जोङो अनसुंथाइ जासिबाय
जुदि बेखौहाय जोङो माबायदि मोननो हागोन जुदि मोनाब्ला मा जालांगोन दा बेखौहाय सरकारनि सायाव जों नेनानै थासिगोन सरकारनिफ्राय मा होगोन होनना बुंदों सरकारनिफ्राय 50,000 रां होनाय होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय माखासे माबा मोनसे लनफोर जासिदों दानि खोनानायाव दा बे बेसेबांसिम सैथो जों बेखौहाय जों खोनानो मोनबाय मोनोब्लाथ' जोंनि थाखाय मोजां परिबारनि थाखाय जों बेजोंनो सोलिनो हागोन बे जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हाग्रायखाय जोङो सारेन्डार जानो गोनां जादों नोंथांमोना मा खालामो सिगाङाव जोङो बिदिनो खस्थ' मस्थ' बिदिनो सिखारि मावोमोन बिदिनो आङो गोबावा 96 माबायाव 96आव ओमफ्राय जादों आरो बेजोंनो न'खर सालायोमोन बेजोंनो खस्थ' मस्थ' सलायोमोन आरो सरकारनिफ्राय मा होगोन होननानै नोंसिनिफ्राय सरकारा जोंनो दा 50,000 थाखा ओमफ्राय आइबिएस न' होनो सिनायखाय जोङो सारेन्डार जानाय जादों आरो बेनिफ्राय न'खर सालायलाङो उफाय गैला सलायनांगोन जे सरकारनि आखायाव थाखाबायब्ला बेजोंनो धाप धुप सलायनांगोन बा हाजिरा मुजिरा बिदि मावनानै जानांसिगोन दाथ' जोंथ' हाग्रायावबो सिङावबो हाबनो हाखाला आरो जोंनि नामाथ' गोजौ थाखाबाय बे आरोखि जेल जायाखै जेल जायाखै दिनैहाय गथायनानै माबायदि मोनदों दा आङो गथायनायखाय आङो खोब मोजां मोनदों आं गोसोआव गाज्रि मोनाखै आरो अराय दिन मालाबो बिदि जानो हाखाया नंनानै बे गोसोजों आंनि गोसो गोरबोजों माने आं गथायदों आरोखि फैगौ समाव माबायदि जागोन जेनेबा हाग्रा दाथ' हाग्रायानो खम जाखाबाय लांदां जाखाबाय दा हाग्रायानो गैखाला बेराफारसे मिस्ट्रिफोरबो मायो दंस' जाखाबाय हाग्रा गिदिर गैला फिसा फिसा जाजोब्बाय आरो मा मावनानै जागोन दा उफाय गैला आङो दा बिदिनो माबा मोनसे बिजनेस गेलेनोसै बिदिनो फायखारि फिसा फिसा मुला बायदिसिना लाफा बिदिनो थादुन थाइखा बेबादि मावनानै जानोसै आरो सरकारनिसिम माबाफोर बुंनो गोसो जागोन नामा दिनैनि दिनाव दाथ' सरकारनि गोजौआव बुंनो हाउस जानाय नङालै ना माबाफोर बुंनो गोसो जागोन जे नोंथांमोननो थांनानै थानायनि राहा होनायनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो गोसो जागोन नामा सोरखारा जे गावसोरनो बुंखाबायबा राहा होनो थाखाय जों मानोथो बुंबावनो गावसोरनो बुंखागोनबा बे आरो